kia keba nakalian jungi kum ke party keba nyapan shim hoi ni sumenut sibune ya ke jing klarno jungi Dr. Ricky Ejasengkon mrong UMP bi jungi klarno tinggal doi te ni happen shim ni senjam pemerintah bang happen ni kedua ke bai election nakalian jonga hi BPDI ka State Election Committee juga PBB kala recommend ni kerteng juga State Committee ban longkum kurtong na kwenta ka by election kaban sa election lese te nakalian hi jonga te ke ba na kwa ba ong ko ba kum ka party la de mangane mo magali itu ne menu kiba mi bujdi ya is Dr. Sengkon te kawai hi kebang aku apa nong kolong bang ngin happy ban tentulun ya ke keba ingin ada ban kular siapa ba house nan arajar aku sa hak manifesto ujungi kata ingin happen ya budin happen ya train but Gaya bang kuah menong kolong ba kena ki election di hot election dia mentu ya ta ni haban yele but ni kerman perderu bangin job yang ki election dengan jingkersan jong ki pai ba ni haban ya le ya kata dengan keren shota kata hi de nomor ba ni dah haban yele ki election de ban keren palat dia kata kampar ngan sim ya ka kum ka jingket klik bahwa parti keribet yang akan shim yang dengan bentate akan pandemi hagai jing tak cukup parti kemau yupi hagalian juga Voice of People Party te ni long tangki nong three cukup parti te ni akan pandemi hagai jing kita kajing don kam cukup parti te tak tinggal pilih ini isu kiba laslam kiba kam ya than lu kawi ketika tu mau pilaong ketika sepangka itchidi itu ketika penghapan ya budin kemudian kalian ke parti juga ingin lebu aka manifesto juga semar jarak sao par kami ke ILP lu tinggal hapian pada budin iya katu te ngamla ban omongan budin le kum ke parti ngin yai budin ni katakan ke jengkular jungi siapa ba akan di election kapan sama ya kata piong ban dan sendrop ke sarkar mo fina ai mo ta ka jingkren te ngat hai kamla ban no pi house nem arjar hak kena Manipur ke dan ke BJP KYLP hang ni ke dan ke BJP kami kalian kami KYLP ini tanpa kami KYLP buat kasih jentia Yakintin kasih jantiana ka Bramble jong ka Bengal Eastern Frontier Regulation luang tu ka Shaweng penban. Yang tu gimla ban chu kain petang ba ngimdan hak sarkar ngindo dan ngidon hak sarkar nginyo. Kini gili ki isu ka ngila benong ba ngilahi ban ya budin ban ayu wala ngimdan hak sarkar wat kamut pada batang ba pidon sarkar ko bangila ma pakan sulong be. Ngam nom ong ke kamar bani ke parlimen ka long karang loy palat bani keren ni kata hende ke bangin let biang supaya ba akhir election ngan bu ya kata ka jingkran hak ta nong ke bangi labu ha ka manifesto ka ba josem arajar akusa ngin dai peteng ye tu but ke ba ni kwa ban kata ka ke jingkura supaya bakal lombai ya kidin jatuh i Sir Ricky ibrang MP jungi la letno ini ai peteng ya kata ini ai desa nam ya ka awi jong karibat kerja penri kata hi ke ba nim le supaya ba but pai ba hi ka kum jing pe jong ni hoi nim khen sting bin ong nim ong ba nim job mo ni la job lepa nim ong ni happy le election ke di election ke bang happen sim kia laga de garu lu election teki ni kum laga party hi buat lada ngin mo ngan yang kita election lu ina sim kia ya kata
but in yale even yo ye jing kersan chung ki pai ba de ngangi scam hi pa ki pai ba chung ka jala ka jungi ke pai ba chung ka shirong parliamentary constituency ki long ki bre ki ba start ki ba shempang henry ki don kam tang ki nong yalam ki ban yalam ha ka hindi ka ba